قسم سیوم. شاهین باطن پدر عروسش وفا بیانویچ جنیدов و ساجیده را خوب می‌دانست. آگاه بود که پدر و دختر از روی خیرخواهی و دلسوزی حتی نسبت یکدیگر کاری نیک نمی‌کنند. از این سبب آب چشم ریختنها، جلوه آنها و همنشینانشان در جنازه به دلش سخت شبهه وارد کرد. حس می‌نمود که پشت مرگ بهزاد اسرار نهفته است. این شبهه پلکانیک در بگاهی سه بهزاد تصدیق شد. ساجیده که غیر چشم داشت تا بگاهی هفت ماندگار شد، با بهانه شوهرش را از حوله بیرون آورده پرسید: با بهزاد چی واقع رخ داد؟ با فکرم توسط تلفن تو همه واقع را با جزئیاتش با من نگفتی. و برای آنکه شبهه شوهرش را برطرف سازد با آهنگ دلسوزی افزود: من میدانستم که وی دوستی نزدیکترین تو بود. و هم در این جای آواز زن آهنگ سرد و بی‌پروایانه گرفت: او شوهر خواهرت بود. شاهین لحظه اندیشید. اگر همه واقعه را قصه کند دیگر چیزی بوی نمیدهد و این زمان ساجیده از شبهه شوهرش خبر ندارد. به عوض کشادگویی شاید زنش اسرار واقعی مهربانیش را کشاید. آنچه ساجیده در مورد لطفش به مرحوم اشاره نمود فقط دلیل ساخته بود و بس. این زنی خودپرست حتی در توی عروسی بهزاد و رخساره نآمد، اما حالا میانش را در ماتم اولی سخت بسته است. از این رو عزیزوف به او همه واقعه را قصه کرد، جز آن که کسیت را یافته است و به دلسوزی های پدر و دختر و هیکل تراشی های پس از مرگ از جانب ایشان شبهه دارد. در حقیقت هم آشکارگویی پلکانیک به ساجیده خوش آمد و قرطه های دستش را باز نمود. آها، واقعا این طور بود گوی؟ خیریت. اماکی روشن شاید اکنون با شنیدن اصل حادثه آرام شود. کدام اماکی روشن؟ تعجب آمیز پرسید شاهین. همانه که در جنازه بود، رئیس شرکت گلاروس، آخر ماشین سفر پسر وی بهزاد را زده است. انا برای چه اینقدر دلسوزی از جانب شما؟ سهل مانده بود با آواز بلند گوید مرد. لیک زن گویا این اندیشه عزیزوف را خوانده باشد برای مهربانی های خود و پدر دلیل عجایب پیش آورده در برابر این به شوهرش اشاره نازکی کرد. من با پدرم فهمیدم که تو برای فهمیدن مناقشه بین رخساره و بهزاد به خوجند رفته بودی و شاید بعد دیدار با یزنت کار با جنجال آیید شده و او بعد تهدید تو گریخته از راه گذشتنی می شود و به زیر ماشین سفر می ماند. اما معلوم می شود که بار اول در این صحبت ساجیده به شاهین نگاه آزمایشکارانه افکند. با بهزاد را نام گرفتن تو و قفا گشتنی شده زیر ماشین می ماند. یعنی اگر فریاد کردن تو نمی شد او هیچگاه زیر ماشین نمی ماند. این جمله آخر هشدار به پلکانیک بود. زن با گناهکارسازی شوهرش سفر را حمایه میکرد، حالان که خود عزیزوف شاهد واقعه بود و به گوشه خیالش هم نمی آورد که زیر ماشین سفر ماندن بهزاد مخصوص باشد. لیک تلقین دوباره زنش درباره بیگناهی پسر تاجر شبهه او را زیاد می نمود. شب دراز زمستان بیدارخوابی کشیده سر این مسئله اندیشید و به خلاصه قطعی آمد. باید وی اسرار این قصه را کشاید. باید داند که مرگ بهزاد به این زن پختکار و پدرش گرگ پیر کوچه های زندگی چی پیونده دارد. دمی صبح بار اول طول زندگی یک جای با ساجیده به او حرفی نگفته با علیشیر سوی خوجند راه گرفت. گمان داشت که ثبت کسیت برایش راهنمای خواهد بود. شیشه کسیت شکسته و امکانی برای گوش کردن آن نبود. پلکانیک کسیت دیگری را کشاده لنته کسیت شکسته را به آن گذاشت. از علیشیر و عمکش خواهش کرد که او را تنها گذارند. از مگنیتوفون خارجی علیشیر صدای آشنا به فضای خانه طنین انداز گردید. صدای شبنم. درود بهزاد. صدای مرا میشناسی؟ صدایی که زمانی برایت آشنا بود. به گفته خودت باور کنیم همان صدایی که تمام عمر در انگاره های مثال نوای نی چوپانی در دل شبهای تنهایی نقش بسته است. روزی که دل من خواست تا آینه حقیقت روزگارت پیش رویت بنمایم، نخست روزی بهار بود.
تیرزه حجره مهمانخانه را کلان کشادم و به بیرون نگریستم. نفسی زمین لایالود یاد از طفلیم آورد. دلم گم زد و پیش نظرم دوران طفلی، نورسی، دانشجویی مثل نوار گذشت. در میان شبه های زیاد که در زندگیم جلوه نمایی میکردند، سیمای تو خیره هویدا گشت. بعد آهسته آهسته کلان شد و همه شبهای دیگر را پوشانید. بهزاد، بهزاد. با نفرت علمانگیز این نامی برایم دهشت انگیز را تکرار کردم. گریه در گلویم گره بست. دویدم سوی میز و همه یادگاری های تو را بیرون کشیدم. نامه ها، عکس ها، ثبت آوازی تو، توفه تو. آن یکست همانی که در زادروزم در فصل بهار از روی میز کاریت به من داده بودی. گل زرد صنعی. می دانستم که این برایم آگاهی بود، اما قلب پر از آرزوهای من این آگاهی را پذیرفتن نمیخواست. از روزنامه ها عکس های تو به من می نگریستند، لیکن این عکس ها تو نبودی. می دانستم که روز برای روزنامه عکس می گرفتی، از قالب همیشگی بیرون می شدی، تازه و آزاده، با شم و کستیوم، کرته سفید، چشمان درخشان زندگی خواه سوی صورتگیر می نگریستی، با تبسم همیشه ساخته. ولی تو برای من بهزاد خاموش و همیشه تبسم غمالود بر لب، بارشی رسیده و چشمان خسته، آوازی ناقطعی و سیگار به دست هستی. واقعا من سیگار کشی های تو را یاد دارم. عصبی می شدی و چنگ می زدی به کیسه‌ات. تو در عکس ها سیمای دروغین بودی. دنیای واقعی تو دهشت بود، مرگ بود و تنهایی بود، اما تو قربانی های خود را داشتی و من هم. قربانی توی مکار و درویی هستم. واخوری نخستین من با تو ناگهانی نبود. من با این واخوری در همه شبهای صدگیسی نورسی تیاری می دیدم. هنوز از نوشته های اولین در قلب من نسبت تو یک احساسی عجیب بیدار گشت. می خواستم تو را بینم. هر یک نوشته تو را با هیجانی تصویر ناپذیر انتظار می شدم. توی خودبین خودخواه که هیچگاه کسی را چیزی را انتظاری نکشیده ای، به این اندیشه زهرخند میزنی. در کرسی صنف 10 می نشستم و ساعت آخرین مثال سال می گذشت. من اولین شده از درس می برآمدم و دوان به خانه می شتافتم. روزنامه های نو من را انتظار بودند. می جستم نوشته تو را تا صبح از بر می کردم. اگر نوشته از تو در روزنامه ها نباشد، روزی تلخی بود برایم. من تو را خواب می دیدم. در خوابهای نورسی با تو بودم. کاش فقط در خوابها با من می بودی و اصلا با تو وا نمی خوردم. با توی خودخواه و سیاه قسمت، بدبخت و تیر قلب. از روز قدم به درگاه فکولته فیلولوژی گذاشتم تو را می جستم. کنون من درباره تو زیاد می دانستم. همه تو را تعریف می کردند. فقط گاه دختران از هوابلندی و غرور تو یاد می آوردند. معلمان هم تو را برای ما چون نمونه عبرت نشان می دادند، هرچند از حساسی تو گاه زبان شکوه می کشادند. تو به فکولته کم می آمدی، زیرا در این درگاه شهرت داشتی و کنون شهرتت را در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون می جستی و می یافتی. تو را در فاصله هر درس می جستم. اقلاً بار دیدن می خواستم. روزی می گذشت، با امیدی روزی دیگر می زیستم. نهایت آن روز. اهل فکولته واخوری را با کدام شاعر انتظاری می کشیدند. دختره که از همسبقان تو سوی من چشمک زده گفت: بهزاد مغروره که دیدنش می خواهی امروز می آید. از توجه من به تو و ایجادیات تو بسیاری ها آگاه بودند، ولی خوشبختانه هوادارانت میان دختران کم نبودند. به این سبب من انگوش نما نبودم. خدا را شکر. دل من بیقرارانه میزد. این حالت احساسآلود حتی شبی که من ناموس خود را از دست دادم تکرار نشد. آواز قریب بود مرا ترک کند.
ана беҳзод омад. худоё, кош боре ба ҷои қалби сангину мурдаи ту қалби духтараки орзупарвари деҳотие мебуду эҳсоси ӯро ҳангоми дидор бо қаҳрамони орзуҳояш медидӣ. туро медидаму бовар намекардам. риши ту тоза тарошидаву куртаи сафед, шиму костюми ҷилодоре ба бар доштӣ, мӯи сарат ба боло шона зада, бо нафаре гарми суҳбат аз зинапоя боло мешудиву ба саломгӯиҳои мисли профессорони машҳур сар ҷунбонида посух медодӣ. бо ҳамсуҳбатат хайру хуш намудӣ. хайр, то пагоҳ шоҳин. овози ту, ман овози туро аз рӯи навиштаҳоят қатъиву расмӣ мисли овози гӯяндагони барномаи ахбор гумон мекардам, аммо овози ту ноқатъӣ, ширадор, занона ва хеле бепарвоёна буд. ҳамсабақ духтараки ман ки аз шахсан шинохтани ту ифтихор менамудаву ваъда дода буд маро бо ту шинос мекунад, назди ман омад. дидӣ акай маро? ман бо нишонаи тасдиқ сар ҷунбонидаму ӯ фарёд кард. беҳзод! ту зуд пас гашта нигоҳ кардӣ ва ба сӯи ман омадӣ. эҳ худо, ту ҳоли маро аз куҷо медонистӣ? омадӣ бо ӯ сахт дастфишорӣ кардӣ ва бе он ки ба ман нигоҳ кунӣ даст дароз кардӣ. ман лаҳзае дасту по хӯрдам ва ин ҳолат диққати туро ҷалб намуд. лаҳзае пас дастони сарди ман дар кафи гарми ту меистод. беҳзод, шинос шав, ҳамсабақи ман Шабнам бисьёр орзу дошт ки бо ту шинос шавад. дугонаам ба сӯи ман ишора кард. ту ба ман бо диққат нигаристӣ ва сари ман чарх зад. духтари зебо, вале чаро дастонаш сард? бо лутф гуфтӣ ва чун ба ин суолат посух нагирифтӣ афзудӣ. худо ки дилаш сард набошад. дили ӯро ҳанӯз оташи гарме насӯзонида, дугонаам ба чизе ишоракунон гуфт. рӯзи дигар ғайри чашмдошт дугонаам гуфт: агар хоҳӣ, биё ба назди беҳзод равем, навиштаатро ҳам нишон медиҳӣ. оҳ, аз хушбахтӣ сари ман чарх мезад. идораи рӯзномаи шумо дар бинои вайронае буд. ман гумон доштам ки идораи рӯзномаҳо дар қасрҳои зебо ҷойгиранд, аммо туи дирӯз туи имрӯз набудӣ. ту мисли мори пӯстпарто пӯстатро дигар карда будӣ. миёни дуди сигор, тани куртаи сиёҳ бо чеҳраи афсурдаю ғамзада менишастӣ. биёед, ин овози пасту хаста ба он овози пурэҳсос монандӣ надошт. мо нишастем. ту чанд лаҳза бо мо беэътинон нишастӣ ва якбора аз дугонаам пурсидӣ: кӯ навиштаат? қаламро гирифтӣ ва якбора ба ислоҳкунӣ пардохтӣ. навиштаи ӯ баъди чанд лаҳза гулкорӣ шуду дубора ба дасташ расид. гуфтӣ: бори дигар бинавис. сарлавҳаи нигоштаи маро хондиву бо ҳайрат ба ман нигаристӣ. ман аз ин нигоҳ ба худ печидам. аҷоиб, бо овози паст изҳор кардӣ ва якбора чанг ба кисаат зада сигор бароварда гирондиву миёни дуди он навиштаи маро бо диққат хондӣ. бори дуввум, саввум. ман намедонистам он навишта чӣ қадре дошт, вале тӯли 3 сол ман ғайр аз нигоштаҳои ту чизи дигаре нахонда будам ва табиист ки таъсири ту дар ин навишта албатта ҳис мешуд. ва ту ки шахси худхоҳу худбине ҳастӣ, дар навиштаи ман худро дидӣ. андешаҳои ваҳмолуд, орзуи маргро дидӣ. туи тарсу аз марг зиста наметавонистӣ. ба ин сабаб орзуи марг мекардӣ. аммо ин орзу карданҳо аз тарси марг буду бас. он рӯз ту хандаи даҳшатноке кардӣ ва якбора бо ҳамкорон хайрхуш намуда бо мо берун баромадӣ. дар берун кӯдаке сӯи яхмоси нимхӯрдае ки болои қутии партав меистод майл мекард. лек зане ӯро нигоҳ дошта мехост ба вай яхмоси нав харад. кӯдак намехосту гирья мекард ва ҳама тамошогар буданд. лаҳзаи нигоҳат ба ин манзара чира шуд ва ба ман гуфтӣ: ту ҳамон кӯдакро мемонӣ. чаро?
муддати ошноӣ бо ту бори аввал ман садо баровардам. бадтар мефаҳмӣ. асабиёна даст ҷунбондӣ. баъди чанд соли ҷудоӣ аз ту ба дарки ин андешаат расидам. бояд иқрор шавам ки бисёр вақт дурнамои шахсро ба осонӣ муайян менамудӣ. ҳа, он кӯдак ман будам ва он яхмос туе ки завқи зистан бароят бегона, рӯҳат аз зистан хаста гашта, зиндагӣ дӯстдоронро чашми дидан надоштӣ. ва ту афсонаҳои мурдахоҳиву навмедиро зебо баён месохтӣ ва хонандаи он замони пурҳасрат дӯстат медошт. гоҳо мағрурона лоф мезадӣ. миёни беҳзоди эҷодкор ва беҳзоде ки дар зиндагии заминӣ ҳаст, фарқест азим. чаро дурӯғ мегӯӣ? Ту ҳамон қаҳрамони навмедзадаю маргталаби қиссаҳову ҳикоятҳоят ҳастӣ. маро он рӯз то хона гусел кардӣ. тӯли 3 соати раҳпаймоӣ ту ҳарф мезадию ман мешунидам. зиндагиятро қисса намудӣ. зиндагиномаат бароям афсонаи ширини бибиро мемонд. афсонаеро ки шоҳзодаи хаёл дар симои ту буд. рӯзи дигар факулта наомадӣ. дар идораи рӯзнома ҳам наёфтамат. мисоли девона мегаштам. баъди 1 ҳафта пайдо кардам. тасодуфан дар гӯшаи хиёбоне танҳо ғамзада менишастӣ. медонӣ, он лаҳза мехостам худро ба оғӯшат партоям, аммо ту ба саломи ман ба зур посух додӣ, гӯё намешинохтӣ. гарчи он рӯз гуселам кардӣ, тамоми роҳ чизе нагуфтӣ, вале пагоҳи дигар ту боз дар факулта пайдо шудӣ, шукуфтаву пургуфтор будӣ. маро бо худ ба кино бурдӣ, хиёбонҳоро давр задем. рӯзҳо мегузаштанд, рӯзҳои хушбахтии ман. меҳрат дар қалбам зиёд мешуд. лек чун ҳарф сари ишқу оянда меомад, риштаи суханро дигар сӯй мебурдӣ, ё оянда дур асту номаълум мегуфтӣ. ман дигар сабр надоштам ва рози диламро ки бо ҷумлаи туро дӯст медорам поён меёфт, дар номае иншо карда, пинҳонӣ миёни навиштаам барои рӯзнома гузошта ба ту додам. ту аз ман гурехтӣ, худро ҳангоми вохӯрӣ ноошно мегирифтӣ. шоҳини дӯстат он айём маслиҳатгар буд ва бори маро дар роҳ нигоҳ дошт. шабнам, беҳзодро азоб надеҳ. вай ҳам туро дӯст медорад, аммо на дар шаҳр хона дорад, на маблағе барои тӯй. вай ҳам зангирӣ барои ӯ барвақт аст. маънидорона абрӯ чин кард дӯстат. аз куҷо медонист ки шоҳин туро барои хоҳараш таҳи чашм кардааст? вале ту омадӣ. нооромиҳо, митингбозиҳо дар пойтахт оғоз шуда буд. ду марди авбошнамо туро барои кадом навиштаат меҷустанд. нафаре аз ҳамсабақонат маро чун шахси наздикат аниқтараш маъшуқаат муаррифӣ намуда, нигоҳи кинадори ҳамсабақонатро барвақт эҳсос карда будам. зеро чашми дар эҳсоси зебоӣ оҷизат ҳаргиз инро ҳис нанамуд. аммо ман духтари нозанине ҳисоб мешудам. ҳама дар ин мавзӯъ мегуфтанд. модарам, нигоҳҳои харидор, нигоҳи пур аз рашки духтарон. худ эҳсос месохтам, фақат ту гӯё кур будӣ. ҷавонони факулта маро бад медиданд, чунки ҳама чизи беҳтарин, махсусан ишқи духтарон ба ту тааллуқ дошт ва чун ман ҳам дилдодаи ту будам, қасос гирифтанд. маро аз дарс берун хонда суроғатро пурсиданд. намедонам кай боз надидаам гуфтаму мушти обдоре хӯрдам. аз мӯйҳои дарози ғафсам дошта кашон кашон ба саҳни факулта оварданд. дар ин ҷой ту бо 4 нафар сӯи мо омадӣ. азобдиҳандагон шуморо дида раҳоям карданд ва ман талх гиристам. ту, худоё, бо вуҷуди он ки ҳазорон бор ин лаҳза бо даҳҳо нафар такрор шуд, бо ёд овардани он дилам меларзад. сӯи ман давидӣ ва ман дигар таҳаммулро аз даст дода худро ба оғӯшат партофтам. маро бусидӣ сахт, дуру дароз, ва ин бусаи аввалину охирин дар муносибати ману ту буд. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.